all, I think we had too little control. We showed in the past against very good teams that we can be very dominant, and today that was not there. And yes, I praise Capaz about, like that they had a good game plan and a lot of balls, they sent behind our defensive line. But if you don't lose those balls, if you have a better possession, they will be denied of those opportunities. And I did not feel that we were dominant. I did not feel that we had enough rhythm that we could get out from the, I cannot say even the pressing, but this middle block, and that was not good enough. And then okay, we tried to improve with the changes, but also okay, it was flashes, but again it was not good enough. And in those phases when we find when we break opponents pressing, those 4-5 players that were pressing us, a lot of times we had opportunities for 4v4 situations, 5v5 situations. We didn't go even to the shots, and we know that when you play teams like Karabakh, like Neftchi, like Turan, like Araz, like Zirai, those teams don't give you 10 chances. They give you 1 or 2 chances, you don't use, like you need to work for those chances very hard. And what I think that today, I don't know, we looked at the table and we did not see that the opponent can challenge us. I don't know, but I think I really believe that today you did not see the real Sabah. Today, our standard, our performances should be better than today. But of course, 3 points is 3 points, 3 goals scored. I cannot take credit away from the players. They did their job, but as a coach, you always want more, and you always want to be better than you are. Əlbəttə ki, mən Kəpəzi onun oyun planına görə tərifləmək istəyirəm, amma bugün bizim müdafiə xəttimiz kifayət qədər düzgün mövqe seçə bilmirdi. Mən bugün o sabah, dominant bir sabahı meydançada hiss eləmədim. Ritmimiz o qədər də yaxşı deyildi. Hətta orta blokda deyə bilərəm ki, düzgün şəkildə çıxış eləmirdi. Dəyişikliklər elədik. Dəyişikliklər bir balaca oyuna deyərəm qığılcım qatdı, bir balaca oyunu artırdı. Biz rəqibin ilk təzyiqini yardıqdan sonra hansı ki rəqib 4-5 oyuncu ilə bizi irəlidə sıxırdı, təzyiq edirdi. Biz 4-ə 4 qalırdıq, 5-ə 5 qalırdıq. Hətta belə qaldığımız halda belə qapıya zərbə ilə bitirə bilmirdik hücumları. Qarabağ, Neftçi, Turan, Zirə, Araz kimi komandalar belə hallarda bizi əfv eləməyəcək. Çünki biz onlara qarşı 10 qol fürsət şansı yarada bilməyəcək və 1-2 fürsət yaradacaq ki, ondan istifadə eləməli olacaq. Düzdür, cədvələ baxsaq, biz indi yaxşı irəliləmişik cədvəldə, amma bu bugünkü gördüyünüz sabah mən istədiyim sabah deyil, yəni mən istədiyim həqiqətən sabah deyil. Çünki biz standartlarımızdan aşağı çıxış elədik, performansımız mənim istədiyim kimi deyildi. Düzdür, 3 qol vurduq, mən yenə də bu oyunculara oyuncuların haqqını deyirəm, verdilər, amma biz daha da yaxşı olmalıyıq.